Muraho, ndabasuje mwese shuti z'akadasohoka za Powena. Imana nikomeze ibarinde inzara n'ibyorezo bikomeje kwibasira isi kubw'inyungu z'ibifi bya rutura. Mwe muraba agaciro inshuro ibihumbi, muragaruna amata ku ruhimbi, sigeze kamwe budateka. Twese uko turi ku isaha, turi abagenzi, turi abashyitsi kandi tuzataha. Byumvikane neza ko hano ku isi si iwacu. Ntawe uzi isaha n'umunota Rurema bintu azamujyana. Gusa ku iherezo ry'ubuzima ntabwo hazabarwa amazu n'amamodoka wasize ku isi, ahubwo ikizabarwa ni uko wazirikanye iherezo ryawe, ukaba warabayeho ubuzima bwuzuye butagucira urubanza. Ikindi gihatse byose ni abo wagiriye neza. Benshi bari bashonje, warabagaburiye, wambitse bari bambaye ubusa, wafashije imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abandi batagira shinge na rugero. Niba hari umuntu wagerageje gukora ibyo yarashoboye byose agaharanira iterambere ry'uyu mugabane wacu wa Afurika, iyi Afurika yirabura y'abirabura, ndetse atibagiwe n'iterambere ry'igihugu cye cyamubyaye cy'amavuko, igihugu cye cya Kenya. Uyu nguyu nta wundi ni umukambwe nyakwigendera Raila Amolo Odinga. Uyu mukambwe akaba yaritabye Imana kuri uyu wa 15 Ukwakira umwaka wa 2025 ahagana saa 10 z'umugoroba hari ku gicamunsi. Nibwo inkuru y'incamugongo yatashye kuri uyu mugabane wacu wa Afurika, by'umwihariko mu gihugu cye cyamubyaye cy'amavuko cya Kenya. Amakuru akomeza avuga ko uyu mukambwe yari yirwarije hariya mu gihugu cy'Ubuhinde, niho yivurizaga indwara izwi nka cardiac arrest. Iyi nkuru rero yaje gutangazwa inemezwa by'umwihariko na perezida w'iki gihugu cya Kenya William Ruto. Yemeje iyi nkuru avuga ko William yavuze anemeza ko uyu mugabo Raila Odinga yitabye Imana azize indwara ya cardiac arrest yivurizaga mu gihugu cy'Ubuhinde. Yanahereye ko avuga ko uyu mugabo Raila Odinga yari umugabo w'umunyamurava, akaba arazwi ku kazina nka Father of our Democracy. Uyu mugabo William Ruto uyobora iki gihugu cya Kenya ntabwo ari we iyi nkuru yababaje gusa, ahubwo ari n'abandi banyapolitike banyuranye, uhereye hariya mu gihugu cyamubyaye cya Kenya ndetse no kuri uyu mugabane wacu wa Afurika, ndetse utanarengeje ingohe n'abo hanze w'uyu mugabane wa Afurika. Rero ni benshi bakomeje kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera uyu mukambwe Raila Odinga, akaba yitabye Imana ku myaka ye 80 y'amavuko. Nkuko tugiye kubiramburira mu gitabo kinini cy'amapaje agaruka ku buzima bwaranze uyu mukambwe Raila Odinga, by'umwihariko muri politiki. Rero nkuko nari mbikomojeho, hari abantu benshi cyane b'abayobozi bakomeye bakomeje kwihanganisha umuryango w'uyu mukambwe Raila Odinga. Aba bagabo bashenguye bikomeye n'urupfu rw'uyu mukambwe Raila Odinga. Nk'umuntu wa mbere, Minisitiri w'Intebe y'Ubuhinde Narendra Modi yihanganishije bikomeye umuryango wa nyakwigendera. Uyu Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde yagize mu Rwongereza rwe ati, Odinga was a towering statesman and a cherished friend of India. Ni ukuvuga ngo tugenekereje mu Kinyarwanda yagize ati, Odinga yari icyitegererezo, yari nk'umunara kandi akaba n'umugabo w'icyitegererezo by'umwihariko muri diplomasi, muri politike, kandi akaba yari n'inshuti y'igihugu cy'Ubuhinde. Perezida wa Afurika y'Epfo ati mu kiniga cyinshi, ubwo ni Cyril Ramaphosa, yagize ati, Raila Odinga yari umuyobozi washyiraga inyungu z'igihugu ndetse n'iz'uyu mugabane wacu wa Afurika imbere y'ibindi byose. Perezida wa Zambia ati, uyu yitwa Hakainde Hichilema, we yagize ati,
Odinga yari icyitegererezo, umunara muri demokarasi, by'umwihariko kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Bola Tinubu wa Nigeria yawe yagize ati Odinga, he embodied the spirit of Pan-Africanism. Ni ukuvuga ngo yagize ati Odinga yari umugabo ugendera ku mahame n'imyizerere ya Afurika ishingiye ku kwigira nyako kwa Afurika ndetse n'abatuye uyu mugabane wacu wa Afurika. Uyu mugabo rero akimara kwitaba Imana kuri wa 15 Ukwakira 2025, inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Kenya bafashe umunota wo kubanza kunamira uyu mugabo. By'umwihariko umugabo ibikorwa yakoze ni iby'intashyikirwa pe, biraremereye cyane, yagize uruhare mu iterambere rikomeye ry'igihugu cye cya Kenya. Ni munyemerere kuri uyu munsi wa none tudatinze turambura igitabo gihishe amateka y'uyu mugabo, yaranze amateka y'uyu mugabo kuva mu bwana bwe kugeza yitabye Imana ku myaka y'80 y'amavuko. Muhawe ikaze, iyi ni Powena. Ni munyemerere twanzike dutya. Ubundi uyu mugabo amazina ye yose yahawe n'ababyeyi be babiri, yitwa Raila Amolo Odinga. Akaba yarabonye izuba ku itariki ya 7 ukwezi kwa Mutarama umwaka w'1945. Uyu mugabo yavutse intambara y'isi ya kabiri irimo kurangira. Uyu mugabo yavukiye mu gace ka Maseno hariya mu gihugu cya Kenya. Akaba yaritabye Imana uku kwezi k'Ukwakira tariki ya 15 umwaka wa 2025. Uyu mugabo yitabiye Imana mu gace ka Kerala nk'uko amakuru bivuga hari mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu Odinga rero ni umuhungu wa Jaramogi Oginga Odinga. Uyu nguyu se nawe akaba yarakomeye muri politiki y'iki gihugu cya Kenya, kubera ko nk'ubu ngubu kugira ngo byumve neza uyu mugabo se Jaramogi Oginga Odinga niwe wabaye vice perezida wa mbere w'iki gihugu cya Kenya mbere yuko iyi Kenya ibona ubwigenge, ibifashijwemo na Jomo Kenyatta. No kuvuga ngo se wa Odinga yari ku ruhembe rw'iburyo rwose, nawe ari mu bantu bashakiye igihugu cya Kenya abifashijwemo na Jomo Kenyatta. Ubwo rero Jomo Kenyatta yabaye perezida w'iki gihugu cya Kenya, naho se wa Odinga aba vice president cyangwa se aba vice perezida w'iki gihugu cya Kenya. Urumva yuko isuka igira isoko. Mama we rero umubyara yitwaga Mary Juma Odinga. Raila Odinga rero yari umu businessman, imirimo izwi nk'ubushabitsi ndetse akaba n'umunyapolitiki w'iki gihugu cya Kenya. Munyemerero twihuse cyane dusimbukire mu gisata cya politike, cyane ko ahanini uyu mugabo ariho yamaze ubuzima bwe bwose. Ni uvuga ngo ubuzima bwe hafi ya bwose yari yarabweguriye imikino ya politiki. Uyu mugabo rero nyuma yo kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza, by'umwihariko mu ishami rya mechanical engineering yakuye muri East Germany, iyi ngiyi yayibonye hagana mu mwaka w'1970. Akimara kubona iyi mpamyabumenyi mu bijyanye na mechanical engineering, yahise agaruka bwangu mu gihugu cye cyamubyaye cy'amavuko. Odinga rero akigaruka mu gihugu cye cy'amavuko cya Kenya, nawe yatangiye kurera abana ba Kenya, atangira gutanga ubumenyi. Yaravuye guhaha iyo ngiyi kota amasimbi mu burengerazuba bw'isi hari mu gihugu cy'Ubudage. Raila Odinga rero yigishaga muri University of Nairobi. Gusa nubwo yigishaga, ibingibi yafatanyaga n'indi mirimo yamwinjirizaga gatubutse. Uyu mugabo yaje no kuba East African Inspector Limited. Wenda tugarutse nyuma ho gatoya ku bijyanye n'igisata cy'urukundo, by'umwihariko ku muryango wo byite, kuko ibi nabyo ni ingenzi kubimenya. Odinga akiri muto yabatijwe mu idini rya Anglikani, ryari idini cyangwa se urusengero rw'abamisiyoneri. Iri dini rikaba ryari rizwi nka Church Missionary Society CMS. Odinga yaje gushyingiranwa na Ida Odinga cyangwa se
Ida Anyango Oyo. Uyu muryango rero bakaba bari batuye hariya mu gace ka Karen, n'ubundi ni hariya mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Kenya, hariya muri Nairobi. Uyu muryango rero waje kwibaruka abana 4, harimo umwana w'imfura bita Fidel waje kuvuka mu 1973, aza kwitaba Imana mu 2012. Yakurikirwaga n'uwitwa Rosemary, uyu nguyu yaje kuvuka mu 1977, naho wa gatatu yitwaga Laila Junior, uyu yaje kuvuka mu 1979. Umuhererezi yitwaga Winnie waje kuvuka mu 1990. Ikindi kintu cy'ingenzi ku byo wamenya kuri ubu buzima bwaranze uyu mukambwe nuko yigeze kuvuga ko iyi ni inkuru yigeze gutangariza ikinyamakuru BBC, ahishura ko ari mubyara wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yari Barack Obama. Yavuze ko ari ababyara rwose, ngahanini ngo binyuze kuri se wa Barack Obama. Gusa aya makuru bamwe mu bo mu muryango wa Barack Obama baje kugenda banyomoza aya makuru. Raila Odinga rero yaje kuva mu mirimo yo kwigisha ku buryo bweruye mu 1974. Ahangaha Raila Odinga yaje guhabwa akazi ku buryo buhoraho n'ibiro bishinzwe kwita ku buziranenge, ikigo cya Kenya kizwi nka Kenya Bureau Standards. Ahangaha yakoraga nka director cyangwa se deputy director. Aka kazi yagakoze kuva mu mwaka 1974 kugeza mu mwaka 1978. Mu myaka 1970 ndetse n'1980, Odinga yari umwe mu nkingi za mwamba muri politiki y'iki gihugu cya Kenya. By'umwihariko uyu Odinga ibyo yibukirwaho, yafashije igihugu cye cyamubyaye, yafashije leta kuzana impinduka mu gihugu. Odinga ahagana mu mwaka 1982 yaje gufungwa, akatirwa imyaka igera kuri 6 nta rubanza rubayeho. Nyuma yaje gufungurwa, nanone yongera gufungwa kubw'impamvu za politiki. Mu mwaka 1991 yaje guhungira muri Norway, hari muri Norvege, aza kongera kugaruka mu gihugu cya Kenya nyuma y'umwaka umwe, ubwo mu 1992. Ahangaha n'ubundi uyu mugabo Raila Odinga yaje gukomeza imirimo ye ya politike. Yaje no kugira n'amahirwe akomeye cyane, aza gutorwa nk'umukandida wa National Assembly binyuze mu ishyaka ryayoborwaga na se ryitwaga Ford-K cyangwa se Forum for Restoration of Democracy Kenya. Uyu mugabo rero ibi byamuhaye amahirwe yo kwicara mu nteko nshingamategeko y'iki gihugu cya Kenya. Gusa nubwo yarishe muri inteko nshingamategeko y'iki gihugu cya Kenya, ibi byishimo ntabwo byaje kuramba, kubera ko nyuma y'igihe gitoya uyu mugabo Raila Odinga mu mwaka w'1994 yaje gupfusha se umubyara. Uyu mugabo rero kubera gupfusha se cyane, ibingibi byaramuhungabanije cyane bikomeye, cyane ko se ari we wari umuyobozi w'iri shyaka ryabo rya Ford-K cyangwa se Forum for the Restoration of Democracy Kenya. Odinga rero yaje kuva muri iri shyaka rya Forum for the Restoration of Democracy ahagana mu 1996. Uyu mugabo rero akimara kuva muri iri shyaka rya Ford, yaje gukomereza ibikorwa bye bya politike mu ishyaka rya National Development Party rizwi nka NPD. Mu mwaka w'1997 ntabwo byakunze ko aba umukandida wo ku mwanya wa perezida binyuze mu ishyaka rya National Development Party. Nubwo wenda ibi bitamuhiriye, ariko nubundi yari agifite amahirwe yo kuguma mu nteko nshingamategeko. Nubundi yari agifite ibyicaro rwose muri nteko nshingamategeko ya National Assembly y'iki gihugu cya Kenya, umwanya ukomeye cyane nubundi muri cya gihugu cya Kenya. Uyu mugabo rero afatwa nk'impirimbanyi kandi ndetse nk'uwaraniye kwishyura ukizana
ndetse no kwigira kwa nyako kw'igihugu cya Kenya. Uyu mugabo rero yagiye ahabwa utuzina dutandukanye nka Father of our Democracy. Uyu mugabo rero yari inkingi ya mwamba muri politike ya kiriya gihugu cya Kenya kubera ko yarayimazemo imyaka myinshi cyane. Abenshi bajyaga kumugisha inama y'ibyo bakora n'ukuntu bagenza ibintu. Wenda mu bimwe mu bintu mu by'ingenzi wamenya cyangwa se wazirikana ku mukambwe Raila Amolo Odinga, nuko uyu mukambwe yitabye Imana afite imyaka 80 y'amavuko, akaba yapfiriye ari mu gihugu cy'Ubuhinde aho yivurizaga indwara ya cardiac arrest. Iyi nkuru rero ikaba yaratangajwe na perezida by'umwihariko w'iki gihugu cya Kenya, William Ruto. Uyu mugabo rero yabonye izuba ku itariki ya 7 ukwezi kwa Mutarama mu rwa 1945, avukira hariya mu gace ka Maseno, n'ubundi ni hariya muri Kenya. Uyu mugabo kandi yabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Kenya kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2013. Niwe waramutswaga iki gihugu nka minisitiri w'intebe, niwe wari uyoboye guverinoma. Si ibyo gusa kuko yagiye akora no mu yindi myanya igiye itandukanye nko kuba umuyobozi ushinzwe biro ishinzwe standard y'ubuziranenge yari mu gihugu cya Kenya n'indi mirimo igiye itandukanye. Ikindi kandi wamenya gikomeye nuko na papa w'umubyara yari umunyapolitiki ukomeye cyane w'iki gihugu cya Kenya, bamwitaga Jaramogi Oginga Odinga. Uyu nguyu se yabaye vice perezida wa mbere w'iki gihugu cya Kenya. Uyu nguyu nawe n'umwe mu mpirimbanyi zafatanije na Jomo Kenyatta kwishyira iki gihugu cya Kenya ku murongo no kugisabira ubwigenge, by'umwihariko ku bwami bw'Abongereza abayoboraga iki gihugu cya Kenya bakiyoboreshaga gatunambwene. Ku bijyanye n'urukundo, uyu mugabo yashyingiranywe n'uwita Ida Odinga cyangwa se Ida Anyango Oyo. Uyu nguyu uyu mudamu we bakaba bari barukanye abana 4. Ngayo nguko nshuti z'akadasohoka za Poena, ibyo ni bimwe mu by'ingenzi nagerageje gukusanyiriza hamwe muri iki gitabo cyagarukaga ku buzima bwaranze uyu munyapolitike w'iki gihugu cya Kenya, umwe mu nkingi za mwamba, umwe mu banyapolitiki b'ibigugu baharaniye kwishyura ukizana b'iki gihugu cya Kenya ndetse n'uyu mugabane wacu wa Afurika. Ni mu nyemerere dusoreza ahangaha, naho ibindi naho ubutaha. Imana ikomeze ibarinde. Nge Ndakiteta, iyi ni Poena. Imana ikomeze ibarinde. Samuel nawe Zion Siyoni, byukusenge ndabazirikana cyane kabisa. Imana ibandebere bikomeye ya